Today, ready Thobela Sentsokela as we sit down the radio DJ Augustine Radebe, popularly known to his fans as DJ Oga. So come with me as we get to know him better. Sa mathomo ke rata le wana go ya hao ke tsa re ke di festive busy ke le maema ra ke re nako ya hao ro be le rena so ntwe ke nya go itseba ya mathomo le bitso la hao DJ Oga ke lina le la style Oga normally we call Nigerian movies na bila ke tsolo re ra o reng you know in that exclamatory tone so why DJ Oga DJ Oga ke lina le re ke le khumana mo radio tsotse ya nna botsotse e ke bele wa bese ya sena DJ Oga ya mara ke relax no tsena mo radio o ka re ba no re mola Augustine a ke na Augustine bana ba le ngatha ba re Oga nambele ya nama di tluile yeah then batho ba le rata from then oba DJ Oga so full names botsotse ke nna Augustine Mokhaiji Radebe Mokhaiji utheleje boba Kitheleje go ya tsari le boda batho ba ntsi ba di ba lana ba re bana Mokhaiji wa monna ene ke a le rata wala rata so ra re fine o ya ka wena le batho ba go bitsa ga lona ona tabalo ke ne bothata ke motho ba bitsa ga lona ai ke a thagala so ke go kumela bo mma o re mela ke mmela papa kumela bo papa okay so Augustine o goletse kae o belewe kae nna ke beletse mo Amphela ke ana mo re lona mo kana na ka o jana mo ka ba ka holela ana mo ilo sala ana mo ile o ya go ngobile a ke no duma kwasile ka ko Mpumalanga ka thorsala ka boya asorat na rata hai man o tinekeng ai mishumo le o bona gore botsotsi mo ke lona botsotsi ya ke tholisala hai botsotsi ke rata nyaka mo gausi mo o nyaka mo gae mo mabunga mo gae ke rata go tja mo gae ntolongwe mo gae so taba ya hao ya radio botse e tswa kae o thomile kae le radio o tsa lo tjengwe di ya o ga na sa tsebo re ntse di ka di radio botse nna be ke rata mara ke sa tsebo re nga ba ka tsile ke le radio be ke nna go re ke le ka mo gae ne ke na le uno recorder then ke gasha ko pana go ke recorder ke gasha ke go ile ka nna le ragolwa ka mo wa sofu ka kwa thoko tsela ke recorder ke gasha ke so ke mo kweshe ke mo recorder ne high school or after high school after school ne ke le college so ke kwa batho mo re dung ke kwa batho mara nka ba phala ba nje ke recorder ke gasha ai ka bona re ntwe botse ya ke twa ke rata kudu ke kwa le na botse ka re ke dia tona because ba mpotsa batho ra o dia tona le voice ya hao vele but they normally say you have a voice for radio so vele you have a voice for radio never saw so ke mo weme ka ina o dira radio ke khale man ka ba ka le rato ke na le 7 years no it's been 7 years and ba tholo ke berekile le bona ba lo ke tsene bona a o sa le mo teke nna ke le to ke shetse when o shetse ka ba ka le rato ne so passion ke yona le gore it's keeping you going ya mplaya o tsin le rato ne ora tantone so whatever challenge you kopana le yona because of the love you keep going so ke ntshaya ga o etswe and then you've been with Moletsi FM for all the 7 years about me o tsana DJ a ke tsena ke thaloso ba or ke Moletsi FM ke auto ke rena be ke sa tsepore nka fetela ke radio ne ke le college after matric ke tswa college akere ngri ba tswa ke na music motho na le matso le college ka mosuka mo Capricorn FT so ke dia level 3 so ka ba re banya ka batho ku akere then ke apply ka ba ka le rato nna ka lesa then ke yana kuwa bana ba mpi o drop out then o follow dream ya hao ya radio botse ke nuba ka mole ka mo tse ke rata tja no khotla tja metlakase lo no le kusha then le radio so ka opportunity ke ntwa tsa re tse ke re tu mona as
how easy would I do? So I don't apply. I'm busy. So then can apply. I'm busy. Then so since then you've been Lebona, and then what's the dream for DJ Oga? Moletsi FM, Moto Milongona from here. What's about no again? Then I feel already. What's about it? But I want to lower the when they feel or what's it? Get low feel. My guess at paper glue feel. So no to give feel and go travel like glue feel. Yeah. Put it out into the universe. So it's up to Shanga Radio, and then I did what's I did presenting fella. So Kai to go Jori, Kerata no hot. Bernard Tinction young way or Shimaleona, then Yana Paya resign. Then what's our community very multitask, so we did everything, got a process manager. Ganova technician Gano manager Gano Jamaica Barring and so technician be like a present I get to come push on between so no head. Music ne? Yeah. And I say motho lo raka dira toro tsa wa di phela ka moka ka nako e wa so ke matlhatsi ya magolo. Ke matlhatsi ya magolo. Ya ke matlhatsi ya magolo bile ha ke a leboa le opportunity lo ba mfilona kuwa ba ntsholo tse dintsi ke tloa ke leboa. So yeah, on that or the opportunity ba feeling yona botlhokwa ba community radio botsebotse go ya ka wena ke bo bofeng and le gona o nagana gore batho ba bo bona botlhokwa ba community radio station. Community station e botlhokwa kudu. So but what ntshi ba inyaja. Radio ke radio. He willa radio engwe mhlongwa ya SABC wa bulela engwe. Ke radio ka ofela. Ntwe golo ko rena le dira jwang. Ona batho ngwe le gore ba go SABC but ke gona go re motho nka mo challenge. Yes, yeah. So radio community e tlwele botlhokwa kudu yona community wa bona. So just the batho ba tla banyaka community. A ke sina banya tsa ka bakala hore mhlongo di tlhotlho tse di le gona wa mhlongo ka re ba ngwa tla ba sa ithuta ba no tsa ka mhlongo ba dira metla ba dirang a ba gone go isha hore botsotse motho wa ithuta then mafelo o tlo gona le nna hore ke be titse o ka golo be ke ithuta le nna ke ithuta apa thomo tsa ka mora microphone wa tshwanyana o ka thoma sa ono gona so wa tshwanya le lo rena bo gona ka re ka mora ha o leti then mara thomo le bana le microphone straight yo lo tswa batho ba television o thoma ba le so yo batho ba borena abachi community serious ka ba galo re mhlongo ba e tjatja from o go re batho ka rena le mwadi ya mashejana wa bona so yolo community station e tlwele right kudu e aga motho a fetja lo re o fitla go radio tse digolo that's go botsa ke mafelo no go bona ke fitlela kwa SABC and the experience you humanang from Moletsi ke yona ile re tlo fitlisha gona ne le gona ka ke sharp a sore ke title mara ya khotsofala mara ka fan base ya o re vele there's something right ye le gore wa idira. Do you remember show ya hao ya mathomo rona le kae ba ndumedisha go ba ishane le kae ke ba ishane ba o ile se tswetse ona le ngwaninyana ke ba ishane re a boledishana ka mo re ta iluki re ta felletja re ba nkina le beng ka mo ba tswa TV ba re ka ke aba tsepe ka re msada ka ne mbane sa bonane o tsibile after 6 months or ke imana ya le na sa ke bone and then a le go gole a bua then ya ba longwana shu o tsamile mo a imile so but as a tsebe a tla kwa le ya go ene a meroko so then I tla find out topic so ile ke na 6 months as no fitla fela ene meroko ba bereka nga banya ke batho ba imile then ano ya haida yola bereka until u file ngwana ka 22 jwana o lobela ba boela meroko ba tswale tsa 16 bentja haidi ba tswale 16 o itwaditse thoma bona nyana o itwaditse then ba akhumana le hore ba mo fa nako nyana ba re so ma 3 weeks
then ya lo ro sa ha dile ba itwatsa no belile then o tlo welela o tla ba se maka go mmere go ba lo re ba mmonanyana o ba a ba botsa re ke na le ngwana le ngwa ke tshepa ba ka tshepa ba le mothabula tshepa a tshepa re ka nnete mara ka se be flop o reng like ngwana le gona e ka se be challenge because ka gore a banya ke motho o ima go spaleng ngwana lona o no re ba ka se mmushite morao no o re ka industry ke le na shibiane nngwe ya intouch ke batho ba shuma ka ba la batho dintlo o so ke taba ya risk ne so but na ke lebo do tsa di betile botse ke modimo o so ke ba bona mpa ya gona o fitlha ya ka mogana nowe o fitlhela ibile ya gona o bele le ba re ngwana ke surprise ne congratulations ya ke ngwana matho kwa bararo o bararo so ba thoma ke first born second born ke mshimane second ngwanyana lona ngwanyana so ya mshimane wena ka mshimane re balance sha balance ngere na ngwana kwa modimo ra lebo ina bola jwa lo a ke nna re ta ola taba rena ono ngwanyano ere tsaya kwa ba re ke mshimane then a belo ka khona go share ke ngwana kwa modimo a kere le na bele le show le re expect mshimane ka tsino dilo tshilo ga ke re da out of our control ke modimo okay so taba ya show ya go ya mathomo if like re boela marao first show ye we dirileng do you remember it le show ya mokutamang ya yo show ya mathomo ke dirile morning drive akere go butsa re ka ra community radio station le dira sele ba nkisha di drive hey ka gore ya wala itaba ka re buima ya bolora bona la se mongwe lo re ara wana ka solo ka di drive then ka mo show ka mo ka rotla ba sharp then ka dira morning drive show le o se mo ke SB ke na anka mo etse botse ka ra morning drive ra dira morning drive ka sama 3 years dira morning drive and adari arizayena bambusheletja kon manje ke le technician ke bile ona after akitsna ke 1 year akitsapla na mthakolo o stand ni mara ka re fetse mo mo arizayena then ka ba technician but ka ba le ka ba present go re dia ka mo so your first show ne le morning drive now o tshwere show efe no ke dira party time yeah so monate mpola bona ba tsala mo re fitlhile ke no DJ Oga ke ona bola Sentsokela ba tsala o fitlhile diawa bona ba re Oga na bola DJ Oga re feeling kwa bua re feeling link ya for sure ya wow for sure na ke e tsama bana okay sama thoma ke go tjore o no bona ntho ke sa ke example ka mara wena re go twela o no bona ntho e lori ya dire then ya ba lori ke topic ya how ya tsamisha le entertainment again ke ntolo ke le la mathomo topic ona e lori e trend topic lo mhlungu ya trenda entertainment news then ke prepare ka ngwala fase re sa dile ba kana go go lori ona le di point so yolo e ka singwala fase o to go tsena ka ra show dile bana then ke ona ke research mo beke ona botse mo dira mo beke le tse mo di celebrities tsa rena ke nka se bolle ka ra itaba tse e fike bola itaba nka se ditsinkele ke no fa wa bona then ke prepare ka moganu gore mamotla show ya ka ke na le DJ mamang then preparation ya ona then ke na to bigam kutomuso re bolla ka mphongwe mampintsha o tlokofetse gore ke itulori go ga shedi then ka di bia botse then ka fa batho ka fa le monate mixtape and then di kosha tshilori ke tjano ba tseba ba re nsentele ko shu ke na mathomo ntse ke ra loke na mbile ba inyaka ba re nsentele ko shu gore na bona batho ba ipsina ka nna no bona nnete and why enjoy it? So if you were to choose between morning drive le party time is the one party time because mola ona le batho ba ntse ba lore ba theletse go lo thoma bulla megala ya life what's all last ile life mola ka bona e tlatse batho ba ntse kune ene ka phika ka yaka not ke fitisa le ya station ile life mola ka di 100 something but ka station e go mola re go matedi something so ka bona go na le phapano ya so re reach ya how vele defense ta how dia o latela the support ke golo okay so prep ya gago like what do you do batho ba maybe ba rapela wena you walk around go stationing out fit like before every show una metsa official like what do you do how do you prepare atswana ne a ke tsona lutsingu tso ka re kilo tsa na
a ke bolele kudu Yeah. o no bola nnete le batho ba lo maemo ile ba re motho ba re e ke thoma go tsena kwa le o no tantong wa le folofolo ke do tsena ke le folofolo a ke re no re le timono gore ke e thoma tsena ka ranto ke ba le folofolo a ke tsena le tswa le kae so a ke dire selo mara ke tsena ka ra monyako wa studio ke thoma go change gore no ba le moyo o mongwe o foka ke re bana ape ke lona a ka ra senna o ka re ke no something so ba Augustine o shetse go ntle ya motho a mpona mara ke tsena lona gona mpona mo fatoro motho o tsotsa a bolele kudu so ke o shitela ga mo ya a sena motho le polela e ke le kante mara ke tsena ka studio gore a ke tsena le microphone ne ke tsora microphone o ka re o na le ntongwe le mo yona gore ke thoma le energy so a ke rapele mana ka pelong ke no rapela brawa ke a tsena ne ka baka di so ha ona ntwe ke dirang ke no bona tsena then le fulfulana pala tsela ke nana ke tsama ke nna ngwana ba badimo ke nana hore ke tsama le modimo because ntwe ngwe ke dirang ya tswela okay so mo South Africa do you have a favorite DJ, radio DJ? Atwa ntwe a ke tse a ke nna ke radio DJ o no wala nnete ne tse ba re ke di tsa o letsa wa go bila ke ditse CDJs a ke di gone tsa di DJ o ka ke tsa di ba ka mpitse ba re ta DJ ke tlo ra ya go tsibela ba re ke virtual DJ ke DJ Oka but you know ba DJ Oka wa radio so a ke DJ mara for DJ a go o ring for radio like the presenter ke be ke presenter your favorite radio presenter radio presenter ka thumong wala tsa somebody Jax DJ Oka so ke DJ Oka o DJ mara ke no go to tshwara tsa DJ ka lina la ka le botse wa le bona so Luisha no go botse ra rala go music ba career e ka ba gona ne akere nka di tshwara mo we try ba saka motho ya sampotsa re o ka tsene di chin wa sa focus mo ntwe one if you no go MC if you no go ba DJ ba DJ but as an artist mo South Africa ka re ke mosoko le ngwane tsho re ke no dia tse o di ka mo tsena ka mo le ka ile re fitse so your favorite radio presenter my favorite Neleng Augustine okay then le Kwenis Tomaga ke batho ba nna radio so ke bona ke bona and then if you were to move from Thobela FM, is that the only station e lo ro lebeletse ba ke sona cause ke sona fa ke mo pedi ke bolla se pedi ene ke shock ore awa le lemi la se pedi le ke le nyantseng ene le nyaka gona ke a tseba se pedi shock ka sona ke shock ka sona a tse dingwe ja se go tsang ke bona ka ditata di tondru no go ja ka se no akere a bona se ke ka tsona da ke ta tsena o ne go ja ka se no mara be nka duma just a gro wa bolla community radio station a sana mongaya le mtlhanga le sa Moletsi FM a ke tshepore nka bereka community radio company ke di radio yaka cause ke a tseba community radio station company di yaka la ke di yaka bona so ntwe ke nyaka go na ja go dimo like Thobela ka mkhotsi Moletsi ka gona dingwe ja ke tsena go ba betere na re dingwe shelo wena so speaking of that with the radio how do you have a podcast maybe is there anything you dirang on the side besides go bereka ko Moletsi ke no leka like akra tsore na go ngwe ko shuma gona go tla re about dumelo o radio tshedi nga thoko wa bona ke tshaba ono o dira tsoga di tshwaletsa mmere kwa ka gore a ke tsebona ba tlo reng e tshaba mpona ba re motho a bode podcast ba o dira TV like ke di radio tsoga di khoneng ke tshaba ono e tsweletsa because next time ba tlo ba nyaka o mhlengwa mpitse ba for sure ile di o jae because ntwe mputo mgwele na lo dira go le re ona ntong ba nyaka spitinyana a ke mo gaufi ba re ile Sentsokela ke na la production ya Sentsokela ba re ile Sentsokela so ke so e ba ka ro neglect mmereko wa so yona be ke nyaka gore ke bele something ka thoko mara ke apalla ka baka la mabaka a mshumo ke bona ka re ba ka for the future e ka direa for the future ke ntwe ke lebeletse gore nka dira podcast or ka di radio station yaka ke tloa ke le radio ne so online probably online tsheta na ditlhonkisho di mlofase lona no dira community station ke riolo re bereka le bona re gona bona gore bana di challenge ke process no apply la bona so she ithuta di lesson already
You wouldn't go into it. I can only dira na go tshedingwe go jalo se le belo phone o dira chalete go jalo go le belela for o go tshwata pelo aka ba bona ke lo mphlo ke tuile ke na lo gala radio no bona ke mo lefini just no mara ke no mer go ntse ke mo lefi ke na lo gala radio go ke duma gore o ka re nka ga tse ka no tsa phone ka dia so kana ba ka just to ringo o go mo yeah etsa ke re he nka tloa then ke tlo re ntonyane nngwe ka thoko no nka seme o ye mona sento ka idira ka seme ke le rato yeah ke tswa ka ntole ka reng ka sepale okay so just to wrap things up there is something a little bit light a quiz challenge 5 in 5 quiz challenge so ke tlo no butsha and then something light, nothing hectic. No time. I'm better sort of tarry. Which you never know about Onyago, which have to Kilamatum and Galebo. Kilamatum like which should put you no one. I can never want to tell you, Mamma. The tables have turned. Yeah, okay, sure. So, Phuti Masetloa. Come on to anything So Phuti Masetloa, if you were a superhero, no kaba mang and why? Superhero. Superman vibes, Spider-Man, whoever. Hero ngizeke yeah, mtlhakudishi so motho lo reng uncha sichabakara whatever problem ya ka ba le kara yo wa pa nyulu na bila motho mona na so na ka re no first level na thakathakane yeah thakathakane then ka mo go le thakathakane if no ka solve a problem no ka solve like ka mo go bona if load shedding ya go re dunya jena tja lo ri ya tlhela jo re sa di kushidi corona di batho go lo ri shidisha batho tswela pele yeah le ntho ya go gane tsa batho gore ba tswele pele ona re tsengwe tlo re mushu wa borena ne e ja re ba re tswalela go re system go ro ka re sa phela na kwela gale so re na nyolo re go re a di bona ona go dutse go tsi dia so re shale di shamara a ke botse nna go after go di botse a ke nya ke ntu ke nya chat every day gore what's no dia mmereko go mana chat ka moka 12 months ka moka mona go la mafelo go dingwe na go ngwe bile go jalo re chat ke nyane so if you don't promote them to you will to change everything ke le taba me holo batho ba khumane chelete batho ba ye batho ba la ke tala ka mo basic needs fela basic needs chelete le mishumo wa ngusha go le ne ya re mishumo lo re fapane re taba chelete go batho nke ba khumane chelete go sa nyole re tsama monna mo tournament le meeting wa bona from mona le phapano go re bila ke nya go bolla kudu ka re ke tefeta ke llang are ska idira serious good second question beef or chicken beef or chicken motho wa beef or chicken ya be shwanyana so ya be shwe since true ape go mo monna ape eskarasa jana go ya chicken we khumana na go ngulengwe and then your dream car na go dimo to pala go lora ka glory on a chalet mara pulum wa kinyani ulunga btsana airline one airline ne yeah ke yona dream ke yona dream kaya ka mara botse ke botsa ka la msokolo ke le tja ka msokolo ke le taba ya ben ba re monna ke ben so bana monna ke ben botse ke bola ka baka la msokolo mara botse kolo e ke nya ka ke so botse mara anyalo eng dutla ke sepela botse ke to re ka ben for mosokolo ke khono o rwala annually you winya ka it's out there so ra re tla ikuma ja o senega airline you get bona ka morao ka baka la mosokolo into 200 what's your favorite drink ona ntsene cause ke ina le yentsefi ke teo ba ke yentsefi e bolele le tja bothata ke a fita mara singa mkhanu go re ke lebelela ke la nna kwa tja bothata mara e ke re ke nnele ke khotsofetse coke so ke yona favorite drink ema felelo Messi or Ronaldo
Messi ene ke gore Messi ka re go bola ka Messi na ke yo motho a ona telebolo so ke nna motho mo no iphetha. So DJ Oga, if o na le motho out there wa tlhaletseng o ba difene tse dintja gawe ba o lebeletse o boletse o reng le wena no sa tsheporo ka tswa o bile mo radio. So there's probably someone ka montle kwa le o lebeletse le ena o nya go latela tsela e wena o e tsamaileng ke advice ya mohuta mang e lore o ka mo fa yona gore a fitlhe mo leng gona and even go further. Nna nka re mo ena gore a tswele pele ka ntheletša so ba ona o bantši ba le gore ba mpotša gore Augustine ke rata o tshwana le wena a ke nako motho a sa bantši ba ka go botša mara ba gona ba le gore ba rata o tshwana le nna last ebile ke na lo mongwe and ka mfa opportunity ya gore a tsene ka studio e le gore le a e dumelelwa a nka se moting so a tsena a sha le nna ba bona so nka re motho le gore a nywalo o rata se ke se dirang ene o nya go tshwana le nna a mpholowe ka moganoke mohlongwe a mpotšiše a nya go tseba gore na gore ke fetlela ke fitlha mo o diretseng cause ke nana gore ge nto o e diegile o diega lerato then o tla e tsweletša so a ba no mfollowa then e ba le ka gae ba no dira di TikTok ba ke record mohlongwe ba nkekiša so but mafelo mare be bona ke re nako tse dingwe o no fake selo then mafelo se ka fetša gore se a tswelela bona ba e dire ba le ka gae ba ntheletše mohlongwe ba e dire ba e change mohlongwe o tswa mo nna then mafelo motho a be authentic ya die bo yena then o tla feletša a tswelela o tla fetša le gore wa tswelela ka le rena ke a gopola ka ngwa mongwe nona papatšo e nngwe ko Thobela so ke rata no e dira ke rata le motšone mongwe ona ko next door kwa wa e gopola gore motho ba rata go di papatšo e nngwe so ke ba direla wa bona then a ntshe yana mola so until motho ke bitla mo radio wa bona so a ba no di follower ba ka nkekiša or bona ba ka ke thomela ba itira ka ba gaša ba record ebile nyo ke phone di ona TikTok di ona ba ka tswelela then bine mohlongwe ba ka njamba then ba ba ko tima haka ba Thobela phone a bona ntlo nka ba botša yona gore banna creating di podcast recordang ka di phone gore ntwe wa ijwala mo wena a radio e lo ro ya rata ka nnete so ntwe wena ke record o dire kwa so rata ke bilo kwa presenter mara o sna ntwe di ang na se go wa sha ono parama o se ntwe di record o di TikTok o di o teleje le di presenter jana jo gore ba ga sha jwa ya go ba re di presenter mara o teleje radio wa bona na ke ba teleje radio ba ke record ba di TikTok jana tšu then ba tlotswelela ba ka ba bona nyo di social media no ithuša kudu ba ka ba bona le nna nka ba bona then ba thuša mo ba ka gona ka this was really fun so at least nyolo go tseba bokaone le ka tshepa gore le balatedi ba hao ba tlo tlhalela this interview le bona ba tlo ka reng ya botse DJ Oga ra mo tseba ke motho wa rele so thank you so much for nako ya hao a ona ke leboa for lena o tla ke no o tlo tsebisa batho go nna ke nna mang ka gore batho ba ne go re tseba ka montle ka mokgwa ntwe nna re le mo mara batho ke a dumela fa gore ba ne go ntseba DJ Oga radio then ke a lebo o le one thank you so thank you re go dibedisha motheletse wa Thobela FM di sena mhlala 2.1 FM studio ke mo shut wa tsebo le ithabisho le gore le re ka fa hola e Thobela FM mo lo re tsama fela le selector go le ka motheletse wa rena gape le hona the host ke tsela ke tla ke ba fela le na mo squeeza nyana ho mare mo go fa go twa iri ya ne o ka iri ya bo le sumi mo lo re na le wena ke re di shwa tha yo le ka baswa re bona itaba tsa baswa re tja re beta fela re go na baswa ba go mo tle ka fa he ba dutsi ba dira eng tšelo di gona go ka bia protota foleng gape re le tšele tše le gore di kgona ka tšweletša ditalente tša bona dumelang hle I know, yeah.